Yes, twongeye kubifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri buri umwe wese uduteze yombi, kuri buri umwe wese turi kwibanira muri kano kanya ndetse muri ano masaha yo muri iki igitondo cyo kuri uyu munsi wa mbere, itariki zikaba 13 z'ukwezi kwa karindwi, naho umwaka ukaba w'ibihumbi 2026. Reka twizere ko mumeze neza, reka twizere ko muri amahoro, reka twizere ko Nyagasani akomeje kubagenda imbere mu byo murimo byose, ariko kandi tunaboneraho tubaha ikaze irambuye cyane muri uno mwanya w'amakuru, aho tugiye kurebera hamwe uko biramutse, uko situation iramutse ku kibuga cy'imirwano, nk'uko twabemereye ko tugomba kuzajya dukurikirana akantu ku kandi kubikomeje kugenda bibera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko cyane cyane twibanda mu burasirazuba bwaho, aho tuba turebera hamwe uko imirwano ikomeje kugenda yendereye. Turagarutse rero nk'ibisanzwe, ndetse muri ano makuru muraza kunyemerera tuyahere rero ku makuru akomeye cyane, aho inyeshyamba zama 23 zisibye inyandiko cyangwa se amagambo yagiraga ati, yavugaga ngo Komine de Minembwe, maze ziyasimbuza amagambo agira ati Teritwari de Haut Plateau de Minembwe, cyangwa se teritwari y'imisozi miremire ya Minembwe. Ibi bivuze iki? Byaba bivuze balkanization. Ibi ngibi mu by'ukuri byaba bisobanuye iki? Ndaje byose tugende tubyinjiramo, tugende dusobanukirwa akantu ku kandi, turebere hamwe impamvu mu by'ukuri bakoze ibi ngibi, ndetse aho bamwe batangiye kwikanga ati se ibi ni bya bimenyetso bya balkanization, ni bya bimenyetso byo gucamo Kongo mo kabiri. Ndaje byose tugende tubigarukaho ku buryo burambuye cyane. Hanyuma kandi ibyo bikimara kuba, u Rwanda ruhise rushinzwa gushyira mu bikorwa umugambi wo gucamo ibice Repubulika Demokarasi ya Kongo rwifashishije umutwe w'inyeshyamba zama 23. Iyi ni raporo y'impuguke za Loni, nayo ndaje tuyinjiremo ku buryo burambuye cyane. Hanyuma tukiri kuri raporo y'impuguke za Loni, kandi nanone yagarutse ku byifuzo by'uwitwa Colonel Nanga ndetse na Kabila byo gufata ubutegetsi bwa Kinshasa. Murabizi ko n'ubundi ngo target y'izi nyeshyamba zama 23 yari ugufata ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse ngo bakabuhirika bakishyiriraho ubwabo. Hagaragaye amakuru rero yo kutumvikana ku kwagura ibikorwa bya gisirikare ndetse n'amakimbirane ku mutungo, ndetse ibi bivuga ko biri gucamo ibice izi nyeshyamba zama 23. Ndaje byose tugende tubigarukaho ku buryo burambuye cyane. Bamwe barashaka kugumana ibice bafashe, ariko nka Joseph Kabila kubwe abayumva yahirika ubutegetsi bwa Tshisekedi, ibintu rero badakomeje kugenda bumvikanaho rumwe. Ndaje byose tugenda tubyinjiramo. Hanyuma mu yandi makuru tuza kurebera hamwe, ni amakuru agira ati Ukraine ihakanye yivuye inyuma ibirego by'Uburusiya bishinza gutera inkunga inyeshyamba zama 23. Aha rero ni nyuma y'uko Minisitiri Sergei Lavrov aherutse kuvuga amakuru agaragaza ko Ukraine iri gufasha inyeshyamba zama 23. Ni mu ruzinduko rero aherutse kugirira mu Burundi. Ndaje byose tugende tubyinjiramo ku buryo burambuye cyane. Hanyuma nge uri kuri micro ni 6Berry official nk'ibisanzwe. Aya makuru reka tuyahere mu Minembwe. Inyeshyamba zama 23 zisibye inyandiko yavugaga ngo Komine do Minembwe, maze ziyasimbuza amagambo agira ati teritwari y'imisozi miremire ya Minembwe. Nk'uko rero amakuru akomeje kugenda atugeraho, tubibutse ko umushinga wo gushyiraho teritwari ya Minembwe wigeze guteza amakimbirane akomeye hagati y'amoko, aho ihuriro rigizwe n'abarega, ababembe, abafurero ndetse n'abanyindu ryahanganye ku buryo bukomeye cyane n'abanyamurenge, ndetse uyu mushinga wongeye kuvugurura imipaka n'imitegekere y'ubutegetsi wari warateshejwe agaciro mu biganiro byabereye i Sun City. Mu gihe rero uyu mushinga wongeye kuvugwa, ni yihe gahunda ya politike inyeshyamba n'abagize umuryango w'abanyamurenge bashobora kuba barimo
bitegura ku hazaza h'uturere twa Fizi, Mwenga na Uvira cyane cyane muri iki gihe. Iyi ni balkanization, ni ugucamo Repubulika Demokarasi ya Kongo mo ibice nk'uko bikomeje kugenda bigarukaho. Reka turebere hamwe rero icyo raporo y'impuguke za Loni zavuze kuri ibi bintu ndetse zinashinza u Rwanda gushyira mu bikorwa umugambi wo gucamo ibice Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo rwifashishije inyeshyamba za M23. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hazamuwe ibendera ryiswe irya Repubulika ya Kivu cyangwa se Republic of Kivu. Hari n'ababifashe rero nk'ikimenyetso gisanzwe, ariko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yahise ategeka inzego z'umutekano gushakisha no gufata abarizamuye, avuga ko ari igikorwa giteye isoni ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese ibi mu by'ukuri arabyemera? Ikintu cya balkanization akomeje kugenda arwanya yifashishije ingufu ze zose, nubwo rero bamwe bavuga ko ari ikimenyetso gusa kiri aho ngaho kidasimbura cyangwa se kitagaragaza balkanization. Mu bya politike ibimenyetso nk'ibi bikunze kuba intambwe ya mbere yo gutegura umushinga munini. Iryo bendera rero ngo rirerekana igitekerezo cy'uko mu bice M23 igenzura hashobora kuba hari kubakwa igihugu gishya mu kindi gihugu. Hanyuma inzobere za Loni ziravuga ko M23 atari ugusa umutwe witwaje intwaro, ahubwo iri kubaka ubutegetsi bwayo bwigenga mu bice igenzura. Uwo mutwe rero ngo uri kugenda unashyiraho abayobozi, ukusanya imisoro, ugatanga ubutabera ndetse ngo ugacunga ibikorwa bya leta ndetse ugakomeza umutekano nk'aho ari ubutegetsi bwigenga. Uwitwa Dr Denis Mukwege wegukanye igihembo cyitiriwe Nobel cy'amahoro yise iki gikorwa rero gucamo ibice Kongo aricyo n'ubundi balkanization mu ibaruwa yanditse ku itariki 30 Kamena umunsi Kongo yizirizaho ubwigenge, aho yanagiye abishyira mu nzego. Urwego rwa mbere ngo ni gisirikare. Abasesenguzi ba Loni bavuga ko uyu mushinga udashoboka hatabayeho inkunga ya gisirikare ituruka mu Rwanda. Raporo yabo rero ivuga ko hari ibihumbi by'abasirikare b'u Rwanda bifatanya na M23 kandi ko uko kwinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora gufatwa nk'ubwigarurire bw'igice cy'igihugu hakurikijwe amategeko mpuzamahanga. Raporo ivuga ko imijyi ya Goma na Bukavu yamaze kugwa mu maboko ya M23 ndetse ko drone n'intwaro ziremereye zikoreshwa kugeza no mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo. Intego nk'uko rero iyi nyandiko ibivuga ngo si ugufata ubutaka gusa, ahubwo ni ugushyiraho ubuyobozi burambye. Naho urwego rwa kabiri arirwo rwa politike M23 nikivugwaho kuba ifata ibice gusa, ahubwo ngo iri kuyobora, iri gushyiraho inzego z'ubuyobozi ndetse bivugwa ko ngo ishaka ubwigenge busesuye. Ndetse raporo ya Loni ivuga ko izi nyeshyamba ngo zifite icyerekezo cyo kubaka Federal Republic of Congo cyangwa se ubwo twavuga ko ari Kongo yigenga. Hari kandi ibirego by'uko abaturage benshi bavanwa mu nkambi z'abimuwe, abandi bakimurwa ku gahato, mu gihe ngo hari imiryango mishya yimurirwa mu bice byafashwe na M23. Ubutegetsi bwa Kinshasa bifata nk'umugambi wo guhindura imiterere y'abatuye ibyo bice kugira ngo bizorohereze gutandukana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ku bijyanye no kongera gushaka ubuzima gatozi, kubera ko umutwe wa M23 ngo ushyigikiwe n'igihugu cy'abaturanyi, ngo ushobora kuba rero ushobora kubura ubuzima gatozi. Hari bivuga ko M23 iri kugerageza kwiyerekana nk'umutwe wa Kongore. Hanyuma raporo ya Loni ivuga ko uwahoze ari Perezida Joseph Kabila ashobora kugira uruhare rukomeye muri uwo mushinga, kandi ko ibikorwa bye bya politike byatanze inkunga kuri AFC M23. Ibi ni byo bamwe muri Kinshasa bita ubufatanye hagati ya AFC M23, Joseph Kabila ndetse n'u Rwanda. Hanyuma ku bijyanye n'ibibazo bya politike muri Kinshasa, aya makuru avuga ko ibibazo bya politike biri muri Kinshasa bishobora gufasha umugambi wa M23
M23 ikunze kunenga imiyoborere ya leta ya Tshisekedi, mu gihe bamwe mu batavuga rumwe na leta basaba ko perezida yakwegura, ariko nanone amakuru agashimangira ko bidakwiye gufatwa nk'aho abatavuga rumwe na leta bose bakorana n'u Rwanda. Atanga amakuru ndetse akomeza agira ati hari urugero rw'uwitwa Martin Fayulu nawe waburiye ko Kongo ishobora gucikamo ibice kandi agasaba ubumwe bw'abanyekongo. Hanyuma Dr Mukwege nawe yamaganye M23. Bityo rero nk'uko nanone amakuru abivuga ngo ikibazo suko abatavuga rumwe na leta ari abanzi b'igihugu, ahubwo nuko amakimbirane ya politike ashobora gutuma igihugu kirushaho gucika intege imbere y'umwanzi. Hanyuma urwego rwa gatatu ari rwo rw'ubukungu, amakuru avuga ko ubukungu aribwo butuma uwo mushinga uramba. M23 rero ikaba igenzura ibirombe byinshi by'amabuye y'agaciro, harimo Rubaya izwi nk'imwe mu hantu hafite korta nyinshi ku isi. Nanone rero hari bivugwa ko zahabu iva muri Turi yinjizwa muri Uganda mu buryo butanyuze mu nzira zemewe n'amategeko ya Kongo. Hanyuma amakuru akavuga ko ayo mabuye y'agaciro ariyo afasha M23 gukomeza ibikorwa byayo ndetse no kwigira. Hanyuma aya makuru kandi akanasoza avuga ko uyu mushinga wubakiye ku ngingo eshatu, arizo gufata ubutaka hakoreshejwe igisirikare, gushyiraho ubutegetsi bwigenga, kugenzura umutungo kamere, kugira ngo uwo mushinga wibesheho, kandi igisubizo ngo kigomba guturuka ku banyekongo ubwabo binyuze mu bumwe bw'igihugu, aho gushyira imbere inyungu za Kongo kurusha amacakubiri ya politike. Hanyuma aya akaba ari amagambo ya Felix Antoine Tshisekedi, aho yagize ati kurwanya ino balkanization, kurwanya ko Kongo yacikamo ibice, igisubizo kigomba guturuka mu banyekongo ubwabo binyuze mu bumwe bw'igihugu. Hanyuma dukomeje adi makuru nanone tukiri kuri raporo y'impuguke za Loni. Nanone rero yongeye kuvuga ku byifuzo bya Nanga ndetse na Joseph Kabila byo gufata ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse kutumvikana ku kwagura ibikorwa bya gisirikare n'amakimbirane ku mutungo biri gucamo ibice AFC M23. Ibibazo birebana n'imiterere n'imiyoborere by'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC M23 nabyo byagarutsweho cyane muri raporo y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye Loni kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo rero yanashyikirijwe akanama k'umutekano ka Loni, kandi kopi yayo ikaba yanageze no ku kinyamakuru cya Actualité.cd, ndetse raporo igaragaza ko ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bwa AFC M23 bugikomeje kuyoborwa na General Sultani Makenga, nubwo ububasha bwe bugenda bushidikanywaho n'abari muri uwo umutwe ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda. Raporo kandi ivuga ko Bertrand Bisimwa na Colonel Nanga wahoze ayobora komisiyo y'igihugu y'amatora ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ariyo Seni bakomeje kuba abayobozi ba politike b'uyu mutwe. Nanone ivuga ko abayobozi ba gisirikare n'abapolitike ba AFC M23 bakomeje guhabwa amabwiriza n'inkunga biturutse muri guverinoma y'u Rwanda no mu nzego zayo z'iperereza. Uretse ibyo, raporo y'impuguke za Loni ivuga ko hakomeje kubaho ubushyamirane hagati y'ishami rya politike n'irya gisirikare rya AFC M23, bikagira ingaruka ku mikorere y'uyu mutwe ukorera mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Raporo igira iti mu gihe abanyapolitike bakomeye nka Bwana Colonel Nanga na Bwana Joseph Kabila bafite umugambi wo gufata ubutegetsi bwa Kinshasa, abayobozi benshi ba M23 barwanya igitekerezo cyo kwagura ibikorwa bya gisirikare bikarenga Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Nanone kandi abayobozi bakuru ba M23 bagiye bagirana amakimbirane ashingiye ku kugenzura kugabana umutungo. Hari n'amasoko rero yavugaga ko bamwe binubiraga ko abasirikare n'abayobozi b'abatutsi bahabwaga amahirwe yihariye kurusha abandi. Raporo
kandi ivuga ko ibice AFC M23 igenzura byagabanyijwemo uturere dutatu twa gisirikare ari two twakwita defense zones, hanyuma buri kamwe kakaba kayoborwa n'umuyobozi waryo. Hanyuma agace ka mbere karimo Nyiragongo, Rucuru na Rubero kayobowe na General Baudouin Ngaruye, hakaza agace ka kabiri karimo Masisi Walikare kayobowe na Brigadier General Justin Gaceri Musanga, hanyuma agace ka gatatu kakaba karimo Kivu y'Amajyepfo kayobowe na General Innocent Byamungu. Raporo ivuga ko kandi umutwe wa AFC M23 ufite abarwanyi bagera ku 30,000 ndetse uyu mubare ngo ukaba ushingiye ku guhuza abarwanyi bibanze ba M23 bakomoka muri CNDP no muri M23 ya mbere, abinjijwe mu mutwe kuva mu mwaka w'2021 cyane cyane baturutse muri diaspora no mu nkambi z'impunzi zo mu Rwanda, ndetse n'ibihumbi by'abasirikare ba FARDC, abapolisi y'igihugu ya Congo PNC n'abarwanyi ba Wazalendo bafashwe cyangwa se binyuze kuri AFC M23 nyuma yo gufatwa kwa Goma. Hanyuma kandi harimo ngo abagize imitwe y'ubwirinzi yaho batuye n'abagize imitwe mishya ya polisi yashyizweho muri ibyo bice. Raporo nshya y'impuguke za Loni isohotse mu gihe nubwo hari amasezerano ya Washington ndetse n'inama zitandukanye zo gusuzuma uko ashyirwa mu bikorwa, umutekano n'ibibazo by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bikomeje kuzamba. Umwuka mubi hagati ya Kinshasa na Kigali wo uracyahari, buri ruhande rugasobanura ingingo z'amasezerano ya Washington mu buryo bwarwo, bigatuma kuyashyira mu bikorwa bikomeza kugorana. Umwaka umwe nyuma yo kuyashyiraho umukono ku rwego rw'abaminisitiri, ni nako bimeze ku biganiro bya Doha biyobowe na leta ya Qatar. Nubwo rero habaye ibyiciro byinshi by'ibiganiro hagati ya guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya AFC M23 rishyigikiwe n'u Rwanda, impande zombi rero ntizirabasha kumvikana ku ngingo z'ingenzi zikomeje kuzitanya. Hanyuma inama yabereye i Montreux mu Busuwisi yari igamije kongerera imbaraga ibyo biganiro, nayo ntiyageze ku musaruro wari witezwe, ndetse raporo isoza ivuga ko imyanzuro yafatiwe muri icyo cyiciro cy'ibiganiro itashyizwe mu bikorwa uko bikwiye, kandi ko no kuzamba k'umutekano burasirazuba bwo hagati byatumye ikibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kitagihabwa umwanya uhagije ku rwego mpuzamahanga, bityo bikomeza kudindiza imbaraga z'ubuhuza. Hanyuma tugaruke ku yandi makuru akomeye cyane. Nababwiye ko Ukraine yahakanye amakuru cyangwa se ibirego by'Uburusiya bishinza gutera inkunga inyeshyamba z'aba 23. Reka nabyo tubyinjiremo ku buryo burambuye cyane. Ni guverinoma rero ya Ukraine yongeye kwamagana yivuye inyuma ibirego byatanzwe n'Uburusiya bishinza cyangwa se bishinza gutera inkunga umutwe w'inyeshyamba z'ama 23 ukora mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kiev yavuze ko ibyo birego nta shingiro bifite, ahubwo ko ari uburyo bwo gukwirakwiza amakuru ayobya agamije kuyobya uburari bw'amahanga ku bibazo biri kubera mu karere k'ibiyaga bigari. Mu itangazo rero ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ukraine, Elohi Taiki, yavuze ko amagambo yavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov ari ibinyoma, kandi ko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko Ukraine yaba ifitanye umubano wa gisirikare cyangwa se uw'ibikoresho n'ama 23, ndetse agira ati Ukraine ntabwo yigeze itanga inkunga iyo ari yo yose ku mitwe yitwa intwaro ikorera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo bivugwa n'Uburusiya ni amakuru agamije kuyobya no gutesha agaciro uruhare rwa Ukraine mu kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Ibirego by'Uburusiya byaje mu gihe umwuka wa diplomasi ukomeje kwiyongera hagati y'ibihugu bitandukanye bishaka igisubizo kirambye ku bibazo by'umutekano bimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu mezi ashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kugira uruhare mu guhuza impande
zitandukanye kugira ngo ibiganiro by'amahoro bitange umusaruro. Ukraine ivuga ko Uburusiya bushobora kuba buri kugerageza gutesha agaciro izo gahunda z'amahoro binyuze mu gukwirakwiza amakuru ndetse ngo budafitiye gihamya. Kiev ishimangira ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo gikwiye gukemurwa binyuze mu biganiro bya diplomasi no kubahiriza ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rw'Uburusiya, Minisitiri Sergei Lavrov aherutse kuvuga ko hari amakuru agaragaza ko Ukraine ifasha M23 ariko ngo kugeza ubu nta bimenyetso byashyizwe ahagaragara bishyigikira aya magambo, ndetse ngo ano magambo ashobora kuba yakongera umwuka mubi hagati y'Uburusiya n'ibihugu byo mu burengerazuba, cyane cyane muri iki gihe intambara yo muri Ukraine ikomeje kugira ingaruka ku mubano mpuzamahanga. Hari ababona ko buri ruhande rushaka gushaka abayoboke mu bice bitandukanye by'isi harimo na Afurika. Nubwo Ukraine yahakanye ibirego mu buryo bukomeye, biracyategerejwe kureba niba Uburusiya buzatanga ibimenyetso bishimangira ibyo bwatangaje cyangwa se niba impande zombi zizakomeza guterana amagambo mu rwego rwa diplomasi. Kugeza ubu rero nta bimenyetso by'ingenga biratangazwa ku mugaragaro byemeza ibyo Uburusiya bushinja Ukraine. Niyo mpamvu rero ngo abakurikiranira hafi politike mpuzamahanga basaba ko hakomeza gushingirwa ku bimenyetso bifatika no ku iperereza ryigenga mbere yo gufata umwanzuro ku birego nk'ibi. Ngayo nguko n'amakuru yacu tuyacumbikira hano, nongera kubibutsa ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tujya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo, akaba ari amafoto n'amavideo aba yaturutse ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kwinjiramo nta kundi rero, uragenda hariya hasi muri comment mu gice cya komanteri urebemo link na pininzemo, uragenda uyikandeho urahita winjira muri group yacu ku buryo bworoshye cyane, hanyuma uzajya ubasha kubona amafoto ndetse n'amavideo, ubashe kubona ukuri kuzuye kuba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa. Ngayo nguko rero, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira uwa mbere mwiza, ndetse iki cyumweru kizababere icy'umugisha. Turabakunda cyane.